салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадем ба канали оилавии мо. дӯстони азизам, аз худои мутаол умед дорам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастем ва влоги имрӯзаро аз пухтани нимхел як пирогаки осонак сар мекунем. рози мо дар субҳи содиқа барои субҳонаи кӯдакои имрӯз ширинӣ тайёр мекунам. инам як пирогаки осонак, инам чизош ҳамаш дар ҳамин ҷай. ягон чи надора. инам чизе ки ҳаст дар ҳамин ҷай. баъд дар болош ягон начинка, ягон шоколада мекунам. тамом, ягон чиз дигар чи нест. як пироги осонак. гуфти гапҳои кӯдако ки рафтем. дар пироги монем 5 тухм меравад. зиёд не. Перемешиваем. на дӯстони азиз, пироги мо тайёр шид. баъзи кӯдакора файрод мекунам, мешинам, мехӯрам. Сабрина, Дилноза, биёин завтрак кунем. биё, мебарам уж таракотона биёрем. Меня. Не меня. Так, сейчас попробуем. Мы жюри. Божество, помазать. Бошо. Хай биё ба ҳамин як видеомона ба охир намерасонем. ҳозир бо айқиби корубори дигар мо мешем. кӯдакакомон завтрак кунанд, яъне ки субҳона кунанд. тамошобинони азиз, иҷа баъди ширинӣ, баъди десерт мегузарем ба тайёр кардани салат тайёр мекунем. ман фақат ами салат мекунам, салати шуба мекунам, не ки бе мохи, бе ягон чи, барое ки нағз намебинем. не ки бо ба дигар намуд тайёр мекунам. салата ранги рулет мекунам.
اینم یه روزی همش پوست میکنم مایده میکنم نصیب باشه انشالله که بعد با در آینده میبینین که من چه دیده رولت میکنم. دوستای عزیز چیزایی که برای سالاد ماده در کار بودن همش مایده کرده تیار کرده آماده کردم. میگذاریم به تیار کردن سالاد. اینجا روزی من تیار میکنم. اینا تماشابینان عزیز ما سبزیمونو تنو کردیم. اینا که نمکش میکنیم برای که به نمک بسیبه. اگر گرچند مایونز هم داشته باشه نمک با به نمک نمیشود. کم کمکی نمک میپوشیم. مایونز میکنیم. کارتوشکا را میکنیم. این کارتوشکاشم تیار کردیم. همش به همین طرز تیار میکنیم. میمونیم نمک میکنیم مایونز میکنیم. همش به همین. اینا دوستان عزیز رولتی ما تیار شد. اینا ببینید که چخیلیش کردیم. میمونیمش که پیتزا کرده 20 تا 1 ساعت نیم ساعت بعد نصیب باشه انشالله که میبریمش. بالاش یکون گلکاری میکنیم و میبریمش. در اینجا باشه بینندگان عزیز پیراشکی کردنیم. کارتوشکا در این سکوارودکا پیاز شرید میکنیم برای درونش. موسی پیاز مایده کدگی تیاره میدازیم شریدش میکنیم. اینجا باشه خمیر پیراشکی را میگیریم. کارتوشکا من جوشیده است. اینجا ما چی در کارای خیلی همتون میتونین پیراشکی را کردن. با به هر حال میگم آب در کارای. جمع سمیتانه گرفتم سمیتان در کارای. نمک کمک شکر قطعی دروش خمیر تروش روغن تخم میگذاریم بعد تیار کردنش. چه حیران نشد که شکر نمکش بسیاره جه شکر قطعی هم هسته. شکرش میکنیم. روغن اول یه رو یه جویا میکنیم. بعد دروژ تخم دیگر محصولات رو میدوزیم. دروژ خمیرمونو تنو کردیم میدوزیم سمیتانه. میگذاریم به تخم. میگذاریم ارد. قربت که ارد فراموش کنیم.
тамошобини азиз, ина хамири мо бина чӣ хел хушрӯ расида. Мегирем аки мо ира тез рост мекунем. Мепазе мегиремшон. тамошобинои азиз, зуволои мо тайёр шиданд, рӯ гирифтанд. пюремонам тайёре, рӯғанам намонда гарм шидиста. мегзарем ба тайёр кардан. ҳамашанам хел тайёр мекунем. ин тарзе ки ман пирожки тайёр кардастам, ин тарзи пирожкиро як намуди лодкача мегӯянд. роғани мо гарм шуда, якта медозем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. ина тамошобинои азиз, пирожкиҳои лодкачаи мо тайёр шуданд. бинем ки чӣ хушрӯб омадиян. ҳозир дӯстони азиз, мо салата мебурем, кани мебинем ки таъмаш чӣ хел шудагияд. ина дӯстони азиз, бинем ки салати рулети мо чӣ хел дарунаш питатса карда, чӣ хел хушрӯ омада. ина бредимаш. рости гап, гарчанде ки моҳиам надора, мисли ҳар вақта ба мазза омадагия. ман нағз намебинам ба моҳӣ, барои фақат бе моҳӣ тайёр мекунам. мегзарем ба пирожки. дӯстони азиз, хамираш беҳад мулоима ки хушрӯ омадагия. ҳозир ишам месанҷем. ина дӯстони азиз, як даста ки ҳам вай навор кардастам, ҳам чӣ намешава ба як даст. барои ҳамун шикастам тайёр кардам, ман акун мечашам. рости гап, ишам ба мазза омада, хамираш ҳам қамулоимай, дар даҳанат об мешава. барои чӣ? барои ки тухм дошт, вай дошт сметана дошт. вақти хамир сметана ёки тухмаш бидозӣ, худо медонем ки занои меҳрубон чӣ хел хамир нозук мешава, ба мазза меояд. барои ҳамин тайёр кунен, ҳатман пирожкиро бо сметана ва тухм бидозем, хамираш беҳтарин меояд. ман камакак роғанам дохта будам. барои ҳамин хамираш беҳад ба мазза омада тайёр кунем ва гуфтанем ки боқӣ дар амони худои бузург. боз як рӯзи дигар дар худованд расонмон. иншоалло ки бо насиб боша, блогои оянда давом мехӯрем. хайр, худо нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо. худо ҳофиз. то блогои оянда.